Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je džepni vodič kroz medijsku cenzuru i manipulaciju za diktatore, ali i sve one koji to žele da postanu. Ja sam doktor Ernest Spinović, za prijatelje Doktor Spin! Još niste ukinuli izbore. Kad ih već imate, valjalo bi i da pobedite. A znate li kako? Kupovina glasova, pretnje, ucene, sve to, ali ne i samo to. Dobrodošli u Spinove popodnevne džakonije. Danas ćemo spremati jedan pravi mali delikates. Flambirano javno mnjenje u ružičastom sosu lažnih vesti. Javno mnjenje je veoma lako za oblikovanje. Snažno pritisnite kako biste ga dobro razvukli i istanjili. Dodajte pola kile što sočnih naslova sa ratovima, kataklizmama i ubicama monstrumima, 2 deci teorija zavere. Ukratko, što više straha, da testo fino omekša. Nastavite da mesite, tu i tamo pojavit će se grudvice i neravnine. To možete da izgnječite i ručno, samo tvrdo i odlučno. Za svaki slučaj propustite smesu kroz pouzdane političke analitičare, dok ne postane potpuno glatka i ujednačena. Sada ćemo ju umešati sa kvascem estrade i dodati dosta realitija, da dobije taj specifični slatkasti ukus koji opija sva čula. Dok čekamo da testo naraste preko svake mere, pripremit ćemo sos lažnih vesti. Ekonomija na steroidima, plate veće nego ikad, odlučna borba protiv kriminala i korupcije, znate već. Prebacimo sve u blender u koji smo prethodno dodali i kašičicu poluistine, da se lakše proguta. Evo ga, ružičasti sos lažnih vesti je spreman. Prelijte javno mnjenje i pecite ga 5 minuta na javnom servisu, dok ne dobije finu hrskavu koricu navodne objektivnosti. I na kraju, najvažnije, spalite ga. Znam da ste gladni, ali polako. Javno mnjenje je najukusnije kada se servira mlako.